Ibihe byiza mwebwe mudahwema gukurikirana ibiganiro bya Genius TV nyayo bya buri munsi. Muri abantu b'agaciro cyane kuko mwakoze subscribe ndetse namwe mutarayikora icyo gihe kugira ngo mukore iyo subscribe. Uyu munsi rero kuri Genius TV tugiye kuganira kuri ibi bintu bikurikira. Ese wari uzi yuko Radio BBC yatangije ibiganiro byayo ku itariki 18 z'ukwezi kwa 9 mu 1922 mu murwa wa Londres mu Bwongereza? Aho kandi BBC yatangije ibiganiro bya televiziyo mu mwaka w'1936. Haciyeho umwaka umwe gusa nibwo match ya mbere yanyujijwe kuri televiziyo live. Iyo match yahuje Arsenal ndetse na Arsenal y'Abarizavu. Iyi match rero yaje kubera kuri stade yitwa Highbury ndetse iza kuba ku itariki 16 z'ukwezi kwa 9 mu 1937. Iyi match ikindi twabibutsa nuko yanyuze kuri televiziyo iminota 15 gusa, ntago yabashije kurangira. Ahubwo nyuma gatoya indi match mpuzamahanga yabashije kunyura kuri televiziyo yose ikarangira. Match yabaye ku itariki 9 z'ukwezi kwa 4 mu 1938 yahuje ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ndetse n'ikipe ya Scotland, aho byaje kurangira ikipe ya Scotland itsinze ikipe y'Abongereza igitego kimwe ku busa kuri stade Wembley. Ikindi wamenya nuko FA Cup final cyangwa se umukino wa nyuma wa FA Cup wabaye ugaca kuri televiziyo live, nawo wabaye ku itariki 30 z'ukwezi kwa 4 mu 1938. Ni match yahuje Huddersfield Town ndetse n'ikipe ya Preston North End, aho waje kurangira ikipe ya Preston North End itsinze ikipe ya Huddersfield Town igitego kimwe ku busa, ariko bari byabaye ngombwa ko bitabaza extra time cyangwa se iminota 30 yindi y'inyongera, aho amakipe yakinnye iminota 90 akanganya ubusa ku busa. Nyuma yaho rero ikindi wamenya nuko uyu mukino witabiriwe n'abafana bagera ku 93,497. Abo nibo bari babashije kwinjira muri stade ya Wembley, ndetse uyu mukino wasifuwe n'umusifuzi bita Arthur James Jewell. Ese ibi bintu wari ubizi? Ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri Genius TV nyayo.